Om Swastiastu. Rahaja ngalita-liti makesami punapi gatra dumugi sami kena rahayu lan becik-becik kemantan nggih. Ring pertemuan rahinane manggen iraga jagi melajah anggah ungguhing bahasa Bali atau tingkatan dalam berbahasa Bali. Nah, iraga jagi melajah kruna alus, kruna andap, lan kruna kasar. Nggih, ring kelas 5 sampun Ibu berikan nggih, mungkin kita ulangi kembali. Napike alit-alite kari ingat. Nah, ring anggah ungguhing bahasa Bali puniki pertama iraga mesti tahu bahasa utawi bahasa punika wantah serana sane utama sajroning mabebaosan. Santukan rikalaning mabebaosan patut nguratiang bahasa sane kanggen kamanutin desa kala patra. Mangda bebaosan punika prasida memargi antar taler nenten ngawinang sang sane nyarengin bebaosan nenten rumasa sungsut ring kayun. Lianan ring punika kewentenan triwangsa ring Bali taler ngawinang wentennyane anggah ungguhing bahasa Bali puniki. Nah, bahasa itu adalah sarana utama untuk kita bercakap-cakap. Dan di Bali kenapa ada anggah ungguhing bahasa Bali? Yaitu karena di Bali adanya sistem triwangsa. Nih, triwangsa punika wenten Brahmana, Kesatria, Waisya, lan nomor 4 nika Jaba nggih utawi Sudra. Nah niki. Jadi kenapa kita di Bali harus memperhatikan anggah ungguhing bahasa Bali, dan agar lebih sopan kepada siapa kita berbicara dan bisa menentukan menggunakan bahasa apa kita berbicara kepada triwangsa dan wangsa Jaba punika nggih. Nah, pertama kruna alus. Kruna alus niki wenten asi, aso, ama lan ami. Nggih, kelas 5 sampun. Asi punika anggen ngalusang anak sane wangsane tegah. Nah, ciri-ciri utamanya nika memakai ida, ratu, dane. Contoh lianannya ne mireng, wikan, cokor, miwah sane lianan. Nah, contoh kalimat utawi lengkara dane sampun numbas mobil. Yening aso inggih punika kanggen ngalusang dheweke pedidi. Nah, ciri-ciri utamanya titiang ipun. Contoh lainnya neda, icen, padem, miwah sane lianan. Contoh lengkaranya ne titiang sampun nunas iwawu. Nika. Raris wenten ama tawi alus madya inggih punika basanipun nenten jebas alus nenten jebas kasar. Nah, niki ama niki tidak halus tidak kasar nggih. Ciri-ciri utamanya tiang, jero, lan ragane. Contoh lainnya ampun, nika, ten, miwah sane lianan. Contoh kalimat utawi lengkara tiang nunasang antuk linggih jerone. Nah, niki termasuk kalimat tanya nggih. Contoh. Nah, niki mangkin ami utawi alus midar. Inggih punika sane asiki wenten alusipun sane dados kaanggen midar. Nah, ami niki patah teken amang nggih. Ciri-ciri utamanya ne iraga druwene. Contoh lianan rauh, jinah, gelis, miwah sane lianan. Contoh kalimatnya ne utawi lengkara wantah iraga sane patut ngrajagang budaya Baline. Nggih punika sampun. Nggih, kalau ada yang bisa ditambahkan silakan dicatat malih nggih. Nah, mangken kruna andap. Bahasa andap niki inggih punika bahasa Bali sane marupa bahasa lumrah sane kaanggen mebabaosan majeng anak sane sampun kenal. Nah, niki digunakan berbahasa sehari-hari. Ciri-ciri utamanya itu ada
icang, iyang, cai, nyai, raga, bene, ibapa, imeme, lan lain-lainnya ya. Contohnya nih, sanelianan suba, meme, mai, miwah sanelianan. Contoh lengkaranya nih, ibapa mara pesan mejalan ngebah tieng tali. Nah niki kruna kasar. Bahasa kasar inggih punika bahasa Bali kasar pisan lan kaanggen rikala miegan. Nah niki bahasa kasar niki dipakai ketika berantem, marah ya. Ciri-ciri utamanya ada ibe, ake, kai, cicinge, polone, lan bangsate. Contoh lainnya ibe, cai, ngamah. Nah contoh kalimatnya depang sube apang bangke polone. Nah niki kasarnya jarang digunakan, tetapi sering digunakan ketika marah, berantem, miegang nikengnya. Ngelet-alete jangan sekali-sekali memakai niki. Nah nika salin ring buku catatan bahasa Bali. Sane meimbuh malih ya. Nah mangkin alit-alete ngarianang soal latihan. Ibu sampun ngarianang soal dase, alit-alete jawab ring buku latihan bahasa Bali sane mesampul coklat nggih. Nah niki ibu ngarianang kalimat utawi lengkara alit-alete sane milah utawi milih niki adane asi aso ama napi bahasa andap. Nggih kalimatnya nika asi aso ama napi bahasa andap. Alit-alite ngarianang tabel nggih centang nika napi ke asi aso ama napi bahasa andap. Lan pahami dumun napi sane sampun ibu kasih catatan ya. Ya sapunika antuk patemon ring rahinane mangkin ngindikang anggah ungguhing bahasa Bali. Dumugi alit-alite prasida ngresep napi sane sampun atur ibu lan tetap semangat kerja di rumah dan tetap jaga kesehatan ya. Suksema Ibu Puputan untuk para Masanti. Om Santi 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 Om.